Držiš, onda stalno svjetlo. Da gumbove nekako unutra stisneš. Nemoj jevat. Da. Treba ih nariktat nekako, da. Dok stisneš, stalno svjetlo. I ovdje moramo metnuti isto. Znaš kako izgleda dobro na ovom? Da, brutalno, brutalno. Nek prođe. A vidiš, dobro zgleda na slici. Zgleda na slici dobro, još popraviti malo. Kako ste se mučili? Cijeli dan. A dobro izgleda, boli te kurac, pa ne mora biti